अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ژوٗرمہِ जमात हंदिस अजकिस क्लास मन तुह वस वन खैर मकदम उम्मीद छम तुम सारी ٲسِو وارٕ کارٕ تُہۍ کٔڑِو پنٕنۍ کٲشِر کِتاب نٮ۪بر صفہٕ نمبر 60 آز یُس سبق اَسہِ پرُن چھُ سُہ چھُ دِل رچھُن ویٖڈیو وٕچھنس سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو چینل سبسکرایب لایک کٔرِو تہٕ بیٚیہِ کٔرِو باقین سۭتۍ شیر یُتھ زن تِم تہِ ییٚمہِ ویٖڈیوُک فٲیدٕ ہٮ۪کن تُلِتھ اگر نہٕ تۄہہِ یہِ صفہٕ صاف یِوان چھُ اتھِ کِہینۍ تیٚلہِ تھٲیِو سیٹنگ منٛز پکچر کالٹی ہاے یُتھ زن تۄہہِ یہِ صفہٕ صاف یِیہِ اتھِ ؤلِو ٹاٹھیو بچو سبقس برونٛہہ کَنۍ چھِ کینٛہہ لفظ دِتھ گۄڈٕ زانو یِمن لفظن ہُنٛد معنے تہٕ ادٕ کرو أسۍ سبق شروٗع گۄڈنیُک لفظ چھُ خلیٖفہٕ گوٚو اسلٲمی حکوٗمتس منٛز حُکمران اسلٲمی نظامس منٛز حُکمران یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کٲنٛسہِ بٔڑِس بُزرگہٕ سُنٛد نٲیِب دوٚیِم لفظ چھُ حکمت گوٚو علم دانٲیی ترٛیٚیِم لفظ چھُ وضوٗ نٮ۪ماز پرنہٕ برونٛہہ اَتھٕ بُتھ تہٕ باقٕے تان اسلٲمی قٲیدٕ مُطٲبِق چھلٕنۍ ژوٗرِم لفظ چھُ احترام گوٚو حُرمت عزت پوٗنٛژِم لفظ چھُ پرٛزلوٕنۍ گوٚو چمکوٕنۍ نپوٕنۍ یِم گاہ آسن تراوان زوتوٕنۍ شیٚیِم لفظ چھُ دِل رچھُن یُس زن سبقُک ناو تہِ چھُ کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ خوشی باپتھ کینٛہہ کرُن ناراض نہ کرُن دِل رچھُن یا دِل بجا انُن ٹاٹھو بچو بہٕ پرٕ سبق تُہۍ تھٲیِو سبقس کُن پنُن زوٚن حضرت فاطمہ انہا ٲس سٮ۪ٹھاہ نیک تہٕ دانا خوتوٗن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسِکھ بابہٕ صٲب مُسلمانن ہٕنٛدۍ ژوٗرِم خلیٖفہٕ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صٲبن پِتٕرۍ برادر یِہُنٛد نکاح اوس حضرت فاطمہس انہا سۭتۍ سپُدمُت یِہنٛدۍ فرزند چھِ حضرت امام حسن علیہ السلام تہٕ حضرت امام حسین علیہ السلام دۄنوَے ٲسۍ حسیٖن تہٕ دانا پوٚز ٲسۍ ونان تہٕ ابزِس خلاف ٲسۍ جہاد کران ٹاٹھیو بچو سبق چھُ شروٗع سپدان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس سٮ۪ٹھاہ نیک تہٕ دانا اکھ خوتوٗن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن بابہٕ صٲب یعنی والد ٲسِکھ مُسلمانن ہٕنٛدۍ ژوٗرِم خلیٖفہٕ یِم ٲسۍ یعنی اسلٲمی نظامٕکۍ ژوٗرِم زِٹھۍ حُکمران یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ یِمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ٲسۍ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پِتُر بوے یِہُنٛد نکاح یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہُنٛد نکاح اوس سپُدمُت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۭتۍ یۄس زن کوٗر ٲس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز یِہنٛدۍ فرزند یعنی یِمنٕے دۄن ہٕنٛدۍ فرزند چھِ حضرت امام حسن تہٕ امام حسین علیہ السلام تہٕ دۄنوَے ٲسۍ حسیٖن تہٕ دانا یعنی خوٗبصوٗرت ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ دانا پوٚز ٲسۍ ونان تہٕ ابزِس خلاف ٲسۍ تِم جہاد کران پھِرتو تُہۍ ٹاٹھیو بچو بیٛاکھ ورق پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ ٲسۍ رُت ورتاوان بٔڑۍ گٔژھِتھ ٲسۍ لوٗکن دیٖن ہیٚچھنٕچ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ نصیحت کران ہیٚچھناونس منٛز ٲسۍ حکمت ورتاوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل ٲسۍ رچھان تہٕ بُزرگن ٲسۍ احترام کران جُمعہ اوس مُسلمان ٲسۍ ظہر نٮ۪ماز پرنہٕ باپتھ تیٲری کران کینٛہہ ٲسۍ مسجدِ منٛز ژامٕتۍ تہٕ کینٛہہ ٲسۍ وضوٗ کران حضرت امام حسن علیہ السلام تہٕ امام حسین علیہ السلام ٲسۍ لۄکٹی یِم تہِ آیہِ تہٕ کوٚرُکھ وضوٗ تِمن نکھے کوٚر أکۍ بُزرگ شخصن تہِ وضوٗ دۄنوَیو بارنیو وُچھ زِ بُزرگس اوس نہٕ وضوٗ کرنُک صحیح طٔریٖقہٕ معلوٗم ییٚلہِ وضوٗ صحیح طٔریٖقہٕ یی نہٕ کرنہٕ نٮ۪ماز تہِ ہیٚکہِ نہٕ درُست سپدِتھ دۄنوَے بارٕنۍ لٔگۍ سونٛچنہِ زِ یہِ شخص چھُ بُزرگ أمِس اگر ونو ژےٚ توٚگُے نہٕ وضوٗ کرُن أمِس گژھِ یِتھے ہیوٗ بُزرگ آسنہٕ سببہٕ چھُ یہِ احترامُک حقدار حکمتس ہیٚژٕ کٲم تہٕ گٔے بُزرگس برونٛہہ کُن سلام کٔرِتھ ووٚنہس اسہِ حظ چھُ نٮ۪ماز پرنہٕ باپتھ وضوٗ کرُن اسہِ تھٲیتو نظر زِ غلطی ما گژھِ تِم بارٕنۍ لٔگۍ وضوٗ کرنہِ تہٕ بُزرگ روٗدُکھ وٕچھان أتی توٚر بُزرگس فِکرِ زِ شوٹھس چھُنہٕ توٚگمُت صحیح وضوٗ کرُن بُزرگ گوٚو خۄش تہٕ ووٚننکھ شاباش گوٚبریو وۄنۍ توٚرُم فِکرِ صحیح وضوٗ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کرُن ژکہِ ٲسوٕ تُہۍ مےٚ ہیٚچھناوُن یژھان تُہۍ چھِو
ہیٚچھناوان تہِ تہٕ دِل تہِ رچھان پزی چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خاندانٕکۍ پرٛزلوٕنۍ تارک ٹاٹھیو بچو یِم ٲسۍ ابزِس خلاف جہاد کران تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ ٲسۍ رُت ورتاو کران رُت سلوٗک کران بٔڑۍ گٔژھِتھ ٲسۍ یِم لُکن دیٖن ہیٚچھنٕچ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ یعنی دیٖنس پٮ۪ٹھ پکنٕچ نصیحت کران تہٕ ہیٚچھناونس منٛز ٲسۍ حکمت دانٲیی ورتاوان کہِ کۄس کتھ کِتھ پٲٹھۍ کٔمِس شخصس پزِ ونٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل ٲسۍ بجا انان ناراض ٲسۍ نہٕ کٲنٛسی کران تہٕ بُزرگن یِم پننہِ وٲنٛسہِ ہیوٚر آسہنکھ تِمن ٲسۍ احترام کران ٹاٹھیو بچو چوٗنٛکہِ یُس تہِ تۄہہِ زیُٹھ آسہِ سُہ چھُ تُہنٛدِ احترامُک حقدار آسان تہٕ تُہُنٛد تہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زِٹھِس سۭتۍ احترام کرُن وۄنۍ چھِ امہِ پتہٕ اکھ واقعہ یتھ منٛز لیکھِتھ کہِ یتھ منٛز نصیحت چھِ اسہِ خٲطرٕ جُمعہ اوس امہِ دۄہ چھُ اوسمُت جُمعہ تہٕ مُسلمان ٲسۍ جُمعہ نٮ۪مازِ پرنہٕ خٲطرٕ تیٲری کران کینٛہہ چھِ ٲسمٕتۍ مسجد منٛز ژامٕتۍ تہٕ کینٛہہ ٲسۍ وضوٗ بناوان یِتھ پٲٹھۍ عام زندگی منٛز تُہۍ جُمعہ نٮ۪ماز پرنہِ گژھان چھُو کینٛہہ چھِ آسان صوٗفس پٮ۪ٹھ وضوٗ کٔرِتھ درٛامٕتۍ کینٛہہ چھِ آسان وضوٗ کرنس پراران تہٕ کینٛہہ چھِ آسان مسجد منٛز ژامٕتۍ بالکُل یِتھے پٲٹھۍ اوس جُمعہٕچ تیٲری سپدان حضرت امام حسن تہٕ امام حُسین علیہ السلام ٲسۍ وُنہِ لۄکٹی تہٕ یِم تہِ آے تہٕ کوٚرُکھ وضوٗ یِمن نزدیٖکھٕے اوس اکھ بُزرگ شخص اتٮ۪تھ وضوٗ کران دۄنوٕیو بارنیو وُچھ زِ أمِس بُزرگ شخصس یُس یِمن منٛز عمرِ منٛز زیُٹھ اوس أمِس توٚگ نہٕ وضوٗ صحیح طٔریٖقس منٛز کرُن کہیٖنۍ تہٕ ییٚلہِ نہٕ وضوٗ صحیح پٲٹھۍ گژھِ تہٕ نٮ۪ماز تہِ گژھِ نہٕ درُست کہیٖنۍ تہِ دۄنوَے بارنہِ لٔگۍ پننہِ جایہِ سونٛچنہِ کہِ یہِ بُزرگ شخص چھُ أمِس توٚگ نہٕ وضوٗ کرُن کہیٖنۍ تہٕ یہِ چھُ بُزرگ شخص اسہِ نِش عمرِ منٛز زیادٕ عمرِ منٛز بوٚڑ تہٕ أمِس اگر أسۍ بٕتھِس پٮ۪ٹھ ونو کہِ ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ وضوٗ صحیح ژےٚ توٚگُے نہٕ وضوٗ صحیح پٲٹھۍ کرُن کہیٖنۍ أمِس گژھِ یِتھے ہیوٗ یِمو سونٛچ زِ بُزرگ آسنہٕ سببہٕ چھُ یہِ احترامُک حقدار یِمو ہیٚژ دانٲیی کٲم یِمو کوٚر سونٛچ صلاح کوٚر یِمو تہٕ یِمو ہیٚژ گٔے أمِس بُزرگ شخصس برونٛہہ کُن تہٕ ووٚنہس کوٚرہس سلام تہٕ ووٚنہس زِ اسہِ حظ چھُ نٮ۪ماز پرنہٕ باپتھ وضوٗ کرُن أسۍ کرو وضوٗ تُہۍ تھٲیتو اسہِ نظر زِ اسہِ ما گژھِ غلطی امہِ پتہٕ لٔگۍ یِم دۄنوَے بارٕنۍ وضوٗ کرنہِ تہٕ بُزرگ روٗدُکھ وٕچھان تہٕ بُزرگس توٚر سمجھ یِہُنٛد وضوٗ کرنہِ تلے توٚر بُزرگس سمجھ زِ مے چھُنہٕ وضوٗ صحیح طٔریٖقس منٛز توٚگمُت کرُن کہیٖنۍ تہِ تہٕ أمِس گوٚو یہِ احساس کہِ مے چھِ غلطی گٔمٕژ مگر یہِ تہِ توٚر أمِس سمجھ کہِ یِمو ہیٚژ حکمتس کٲم کہِ یِمو کوٚر مےٚ یہِ احترام یُتھ نہٕ مےٚ دِلس لگہِ ہا یِمو ہیٚچھنووُس بٕے پتہٕ دوٚپ یِمن بُزرگن کہِ بُزرگ گوٚو خۄش تہٕ ووٚننکھ اصل گوٚبریو شاباش گوٚبریو تہٕ مےٚ توٚر وۄنۍ فِکرِ صحیح وضوٗ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن ژکہِ چھُو تُہۍ مےٚ ہیٚچھناوُن یژھان ٲسمٕتۍ تہٕ تُہۍ چھُو ہیٚچھناوان تہِ تہٕ دِل تہِ رچھان ہیٚچھناوان کِتھ پٲٹھۍ حکمتس کٲم ہیٚتھ ہیٚچھناوان تہٕ بیٚیہِ چھُ دِل تہِ رچھان یعنی دِل تہِ چھُو نہٕ پھٕٹراوان اوزُر تہِ کران ناراض چھُو نہٕ کران تُہۍ کینٛہہ پزی چھُو تُہۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خاندانٕکۍ پرٛزلوٕنۍ یعنی چمکوٕنۍ نپہٕ نپہٕ کروٕنۍ یا زوتوٕنۍ تارک ٹاٹھیو بچو ییٚمہِ تل چھِ یِہے نصیحت اسہِ لبان یُس تہِ اسہِ عمرِ منٛز زیُٹھ آسہِ تٔمِس پزِ احترام کرُن وۄنۍ اگر تٔمِس کینٛہہ غلطی گٔے گوٚو اگر اسہِ آسہِ تگان سُہ اسہِ چھُ تِتھ پٲٹھۍ سُہ تٔمِس ہیٚچھنُک سُہ باس دیُن کہِ یُتھ تٔمِس فِکرِ ترِ کہِ مے چھِ غلطی گٔمٕژ نہ کہِ تٔمۍ سُنٛد دِل پھٕٹہِ ٹاٹھیو بچو تُہۍ پھِرِو امہِ پتن بیاکھ صفہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ ییٚمہِ سبقٕچہِ کینٛہہ ایگزرسایزٕ ٹاٹھیو بچو مشق نمبر 1 چھِ لفظ تہٕ معنے پرٛزلوٕنۍ یِم پرٛزلان آسن یِم چمکان آسن خلیٖفہٕ قٲیِم مُقام مُسلمانن ہُنٛد سیٲسی تہٕ مذہبی زیُٹھ بادشاہ خوتوٗن گٔے زنانہٕ حکمت گٔے دانٲیی وضوٗ اتھٕ بُتھ چھلنُک اِسلٲمی طٔریٖقہٕ نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ اتھٕ بُتھ چھلُن دِل رچھُن ناراض نہٕ کرُن دِل خۄش تھاوُن پِتٕرۍ برادر پِتُر بوے مٲلۍ سٕنٛدِس بٲے سُنٛد نیٚچوٗ فرزنٛد نیٚچوٗ یِتھے ہیوٗ ناراض گژھُن ٹاٹھیو بچو مشق نمبر 2 چھِ جواب لیکھِو بہٕ پرٕ سوال ٲخرس پٮ۪ٹھ آسان تُہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ یِمن ہُنٛد جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمن ہٕنٛز کوٗر چھےٚ مےٚ چھِ وۄمید کہِ تۄہہِ آسہِ یِمن سوالن ہُنٛد جواب گۄڈے پتہ
सवाल नंबर 2 मुसलमानन हंदिस ूरमिस खलीफस क्या नाव। सवाल नंबर 3 हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कमन हंद फर्जंद छ। टाठो बच्चो अम पत बे सवाल बेकिस वर्कस पे तुम वो। ूरिम सवाल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सोबो क्या वोन बुजुर्गस ब्रोह कन तुई छू न सही पट वजू करान। पंचम सवाल बुजुर्गस कित पट गो गलत तरीक वजू करनुक एहसास। शेयम सवाल बुजुर्गन क्या वोन इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सोबन हुंद वजू वचित। अम पत मशक नंबर 3 कापी पे लिखियो मुसलमानन हंद ूरिम खलीफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत 4 खलीफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मशक नंबर 4 प्रजल वन गो यम प्रजलान आसन मिसाल वुचित बनायो नव लफ्ज। इत पे प्रजल पत बेकिस खानस मज वन लिखित गो यह बनो लफ्ज प्रजल वन। इथे पे बनान इन लफ्ज वात वन, बदल वन, बोज वन, जोत वन, रोज वन तो जान वन। फिर तो टाठो तुम ब्या वारुक टाठो बच्चो। इथे पे ब्या सवाल ये बुजुर्गन क्या वोन तुम हेचनावान तो दिल ते रचान। अगर तुम सफस पे वुचान सद लिखित तिकाज बुजुर्ग गो खुश तो तमिस आव यमन दोन बारन हुंद वजू करनुक तरीक हेचनाउन ते पसंद। अम पतन मशक नंबर 5 खाली जाय बरियो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश डैश बाब साहब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हस। दयम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डैश डैश सबन बाब साहब अथी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। त्रेयम हज़रत अली डैश डैश सबस पितर बरादर अथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ूरिम हज़रत अली डैश डैश ूरिम खलीफ अथी मुसलमानन हंद। इथे पे टाठो बच्चो मशक नंबर 6 सही जवाबस दियो निशान तो लिखियो कापी पे। टाठो बच्चो वीडियो वुचनस सत करो बाकियन सत शेयर बे करो लाइक तो बे फेसबुक पेज ishfaq कश्मीरी क्लासेस बाय ishfaq मaqbool कुमार सत करो फॉलो तो बे करो पन्न क्लासमेटन सत वनी शेयर यह वीडियो जन तिम अम वीडियो फ़ायदे हेकन तुलित। सही जवाब टिक दिन जुमला अम सही तथ दिन टिक तुम स्क्रीनस पे वुचान। अकिम बुजुर्गन गछ न दिल रचुन यह गलत। दयम बुजुर्गन गछ दिल रचुन यह सही अत टिक दिन। त्रेयम बुजुर्गन गछ न एहतराम करुन यह गलत। ूरिम बुजुर्गन गछ एहतराम करुन। टाठो बच्चो बह पर सवालन हुंद जवाब तुम वुचु पन्निस स्क्रीनस पे। युस जन टाठो बच्चो गोडनुक सवाल हज़रत फातिमा अन्हा कमन हंस कूर छे। अमुक जवाब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबन हंस कूर। सवाल नंबर 2 मुसलमानन हंदिस ूरमिस खलीफस क्या नाव। अमुक जवाब मुसलमानन हंदिस ूरमिस खलीफस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाव। सवाल नंबर 3 हज़रत इमाम हसन तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कमन हंद फर्जंद छे। अमुक जवाब हज़रत इमाम हसन तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबन हंद फर्जंद। सवाल नंबर 4 हज़रत इमाम हसन तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबो क्या वोन बुजुर्गस ब्रोह कन तुम छू न सही पट वजू करान। अमुक जवाब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोबो वोन बुजुर्गस ब्रोह कन तुम छू न सही पट वजू करान। यमो सोच यह शख्स बुजुर्ग तो यह गछ नाराज या मंद छ। सवाल नंबर 5 बुजुर्गस कित पट गो गलत तरीक वजू करनुक एहसास। अमुक जवाब हज़रत इमाम हसन तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबन हुंद वजूक सही तरीक वुचित गो बुजुर्गस गलत तरीक वजू करनुक एहसास। सवाल नंबर 6 बुजुर्गन क्या वोन इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबन हुंद वजू वुचित।
حضرت امام حسن تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبن ہُنٛد وضوٗ وٕچھِتھ ووٚن بُزرگن زِ وۄنۍ توٚرُم فِکرِ صحیح وضوٗ کرُن تُہۍ چھِو ہیٚچھناوان تہِ تہٕ دِل تہِ رچھان پزی چھُو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خاندانٕکۍ پرٛزلوٕنۍ تارک ٹاٹھیو بچو مشق نمبر 4 یۄس زن مےٚ گۄڈے پٔر اوٚتانۍ پرٛزلوٕنۍ واتوٕنۍ بدلوٕنۍ بوزوٕنۍ زوتوٕنۍ روزوٕنۍ تہٕ زانوٕنۍ یِتھے پٲٹھۍ بیٚکِس صفس پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ وٕچھِو یُس زن صف نمبر 64 پٮ۪ٹھ کنہِ اوس بُزرگن کیازِ ووٚن تُہۍ چھِو ہیٚچھناوان تہِ تہٕ دِل تہِ رچھان سُہ چھُ ییٚکیاہ جواب تِکیازِ بُزرگ گوٚو خۄش تہٕ تٔمِس آو یِمن دۄن بارنٮ۪ن ہُنٛد وضوٗ کرنُک طٔریٖقہٕ ہیٚچھناوُن پسنٛد یِتھے پٲٹھۍ مشق نمبر 5 خٲلی جاین منٛز کیاہ یی سُہ تہِ چھُ ییٚکیاہ لیکھِتھ تہٕ مشق نمبر 6 کُس کُس چھُ صحیح سُہ تہِ چھُ ییٚکیاہ لیکھِتھ ٹاٹھیو بچو مےٚ چھِ وۄمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پسنٛد آمُت تہٕ تُہۍ کٔرِو باقین سۭتۍ سۭتۍ یہِ شیر امہِ علاوٕ کٔرِو فیس بُک وٹسپ گرُپن منٛز تہِ یہِ شیر یُتھ زن باقٕے لُکھ یا بچہِ تہِ ہٮ۪کن امہِ ویٖڈیوُک فٲیدٕ تُلِتھ. السلام علیکم.